Nongere mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubageza kuri M247 TV. Nizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza bari mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri inkuru yacu tugiye kugenda tureba mu buryo bw'amafoto bwiza bw'inzu Isimbi Alliance yujuje mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko Kibagabaga. Akaba ari umwe rero mu bakinnyi b'amafilime ukomeye cyane umaze kubaka izina rikomeye cyane mu Rwanda. Ni umukinnyi wa filime rero Isimbi Alliance, akaba azwi nka Aria Cool. Kuri ubu rero akaba ari mu byishimo nyuma yo kuzuza ndetse no kwimukira mu nzu ye bwite yujuje mu karere ka Gasabo ahazwi nka Kibagabaga. Isimbi rero yujuje iyi nzu mu karere ka Gasabo Ikibagabaga, kamwe mu duce two guturamo tugezweho mu mujyi wa Kigali. Kuva rero yatangira kubaka iyi nzu, Isimbi yagerageje kubigira ibanga kugeza umunsi rero ayimukiyemo. Kuri ubu rero amakuru akabahamya ko ibyumweru bigiye kuba bibiri ayimukiyemo imwe mu nzu nziza cyane, nk'uko mukomeza kugenda mubibona muri aya mafoto tugiye kujya tubagezaho muri iyi nkuru yacu. Isimbi rero akaba asanzwe ari umukinnyi wa filime uherutse gukora iyitwa Aria the Movie, yanamuhesheje amasezerano muri sosiyete ikora ibijyanye na sinema muri Nigeria yitwa 1% International, ubu iri kumukorera iyindi yitwa Accidental Vocation. Iyi filime rero nshya ya Isimbi akaba yarayikoranye n'ibyamamare nka Anita Aref Afoke Asoha uzwi nka Rio Wari Pakin, Venita Akpofoa wamenyekanye ubwo yitabiraga Big Brother ku nshuro ya 4 nayo yaberaga mu gihugu cya Nigeria. Hari kandi Richard Mofe Damijo, imyaka 60, maze igihe kinini cyane mu ruganda rwa sinema muri Nigeria. Uyu nawe akaba yaramenyekanye muri filime yitwa Hostages, Scrolls to the Settle, The Wedding Part 2, God Calling, Love is All, King of Boys, The Return of the King ndetse n'izindi zitandukanye. Ni inzu rero yujuje mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko mu karere ka Gasabo, imwe mu nzu nziza cyane nk'uko mukomeza kugenda mubibona. Nakubwira ko rero iyi filime izanagaragaramo kandi n'abandi benshi cyane batandukanye bazwi cyane muri Nigeria, barimo Roxy Antak wamenyekanye nka Seven and Half Deaths, ukinana na Aria Cool ari umukunzi we. Akaba rero akinira mu Rwanda cyangwa se agakinira mu gihugu cya Nigeria. Akaba rero isoko rye ryaramaze kwaguka, ntabwo agikina sinema nyarwanda gusa, ahubwo asigaye akina na sinema ziri ku rwego mpuzamahanga. Akaba yitwa Aria Cool cyangwa se amazina yombi akaba ari Isimbi Alliance. Ni inzu rero igeretse yo mu bwoko bwa etage, birumvikana ifite ibyangombwa byose nkenerwa, ifite ibyumba byinshi cyane, ifite salon nziza nubwo natabasha kuramo imbere. Ukabona ko kuri iyi nzu rero hanaparitse n'imodoka ye ya Isimbi Alliance. Inzu ifite piscine nziza cyane. Muri piscine rero hakaba handitsemo n'izina rye, hakaba handitsemo ngo Aria Cool ndetse n'agasinyatire. Ubona ko ari umukobwa umaze kwiteza imbere mu buryo bukomeye cyane. Benshi rero bakaba bajya bamubwira ati big congratulations Aria Cool. Ni reaction y'abanyarwanda batandukanye bajya bamubwira ati kabisa, ati felicitation kubwo kuba umaze kugera ku gikorwa nk'iki ngiki. Avuga ko ari intambwe ikomeye. Navuga ko na sinema y'abasinema nyarwanda ndetse na sinema zo kuri mpuzamahanga zikomeje kugenda zitera imbere ndetse zinateza imbere abazikina. Akaba rero ari urugero rukomeye cyane rw'umunyarwandakazi umaze kwiteza imbere kubera sinema. N'abandi ariko bakina sinema zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda nabo navuga ko badahagaze nabi, wenda nubwo batari bagera ku rwego nk'urwa Isimbi Alliance cyangwa se Aria Cool, ariko navuga ko sinema nyarwanda imaze kugenda itera imbere cyane mu buryo bukomeye cyane. Reka rero tuvuge ngo coup de chapeau kuri uyu mwari nyarwanda. Mu yandi makuru tuvuye kuri iyi nkuru, babwire ko General Cirumwami yahamagawe mu rubanza rwa bakoloneli bashinjwa gusiga Bunagana mu maboko ya M23. General Major Peter Cirumwami wayoboye ibikorwa bya gisirikare mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahamagawe mu rubanza rwa bakoloneli babiri bashinjwa gusiga mu mujyi wa Bunagana mu maboko y'umutwe witwaje intwaro wa M23. Urukiko rw'igisirikare rwatangiye kuburanisha aba bakoloneli Desire Lobo uyobora rejima y'ibihumbi 312 na Jean Marie Dia wa Dia uyobora rejima y'ibihumbi 337 zikora muri teritwari ya Rucuru, bashinjwa ibyaha birimo guhunga umwanzi, gusiga intwaro n'amasasu, ati kutubahiriza amabwiriza ndetse no gukoresha nabi umutungo w'igihugu. Ubushinjacyaha buherutse gusobanura ko ibi byaha bifitanye isano no kuba abakoloneli bayoboraga abasirikare bari mu mirwano na M23 bahunze, bati ibikoresho birimo intwaro n'imodoka batuma uyu mutwe ufata Bunagana n'utundi duce tuyegereye. Mu rubanza rwabaye kuri 19 Ukwakira, ubushinjacyaha bwasabye ko General Cirumwami nk'uwayoboraga intara aba bakoloneli
bakoreragamo yazitabira iburanisha rizaba ku itariki 26 nk'umutangamakuru. General Cirumwami ubwo yayoboraga ibikorwa by'igisirikare mu Kivu y'Amajyaruguru tariki 21 Kamena 2022 yambuwe n'abarwanyi ba M23 imodoka y'akazi yo mu bwoko bwa Jeep arahunga. Hari hashize iminsi 9 Majoro Kilaku Mwisa warukuriye abarinzi be yishwe. Nyuma y'ibyabaye kuri General Cirumwami byaketswemo akagambane yaje kwimurirwa mu ntara ya Ituri muri Nyakanga 22 muri Nzeri yahamagawe n'urwego rushinzwe iperereza rumara ibyumweru 2 rumuhata ibibazo gusa ntihari hamenyekana ikigambiriwe kugeza magingo yangaye. Rwanda ruritegura uko rushoboye kose ko Ebola ishobora kwinjira iturutse muri Uganda no kuyikumira. Iyo witegura ntago witegura ureba ku mupaka gusa n'imbere mu gihugu kuko umuntu ashobora guca ku ruhande kuko n'abaganga bagomba guhora bacanye ku maso bagakora iyo screening ku muntu wese bahuye nabo yaba ruje kwivuza yaba ari umushyitsi mu bihe nk'ibi byorezo iyo hariho alerte nk'iriya turyingesera. Muganga Menelas Nkeshimana ashinzwe kwita ku buvuzi bwa Ebola mu Rwanda ejo yari mu myitozo y'uko bakwakira umurwayi wa Ebola mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali. Mu Burundi leta ifite impungenge z'ibibazo by'imbuto n'ifumbire mvaruganda. Mu Burundi kandi ibice bitandukanye by'igihugu, ariko rero inkuru nziza nuko ibikomoka kuri peteroli byongeye kuboneka. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe urimo urategura ingengo y'imari yo gufasha ingabo z'u Rwanda zirimo zirwana n'abashamikiye ku mutwe wa leta ya Kisilamu mu ntara ya Cabo Delgado ikize cyane kuri peteroli na gaz mu majyaruguru ya Mozambique. Iyi nkuru turayigezwaho na Temistocle Mutijima uri mu Rwanda. Imyivumbagatanyo y'abarwanyi b'umutwe wiyitirira idini ya Kiyisilamu muri aka karere k'amajyaruguru ya Mozambique yatangiye mu mwaka w'2017 yahitanye abantu basaga 3,000 ndetse ikura mu byaba bakabakaba miliyoni. Iyi myivumbagatanyo yatumye kompanyi Total Energy SA y'Abafaransa ihagarika umushinga wayo wo gutunganyiriza gaze muri ako karere wari ufite agaciro ka miliyari 20 z'amadolari y'Amerika. Mu gihe iyo mirimo yabisubukuwe byahuburaye ahandi hantu ho gukura gaze muri iki gihe Uburusiya burimo guhagarika kugurisha gaze yabwo kuri uyu mugabane. Madame Nabila Masirari, umuvugizi w'uyu muryango ushinzwe politiki y'ububanyi n'amahanga n'umutekano, yemereye ikinyamakuru Bloomberg ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi urimo kuganira ku buryo bwo gufasha ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Icyakora yongeraho ati nta kindi nabivugaho kugeza igihe umwanzuro uzaba wamaze gufatwa. Icyakora abategetsi bo muri uyu muryango batifuje gutangazwa amazina babwiye Bloomberg ko ibiganiro mu banyamuryango kuri ubu bufasha bigeze kure kandi igitekerezo gishyigikiwe cyane n'ibihugu by'Ubufaransa, Ubudage ndetse n'Ubutaliyani. Abo bategetsi bombi bavuze ko impamvu y'aya masezerano ihura neza n'icyifuzo cy'uwo muryango cyo gufasha umugabane wa Afurika kwishakamo ibisubizo ku bibazo uhura nabyo, ari nako bitanga amahoro n'umutekano kandi bikanawuha kugera ku bubiko bugari bwa gaze bwo ku nkombe za Mozambique. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda, Madamu Yolande Makoro uyivugira yabwiye Bloomberg ko hari ubukangurambaga buhuriweho n'u Rwanda na Mozambique hagamijwe gushaka ubufasha mu kigega cy'ubumwe bw'Uburayi gifasha ibikorwa by'amahoro mu rwego rwo guharanira ko ibyagezweho mu rugamba rwo kurwanya intagondwa bikomeza. Madamu Makoro yavuze ko abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda bagera ku 2,000 birukanye intagondwa mu birindiro byazo bafasha abaturage kugaruka mu ngo zabo. Mu kwezi gushize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wemeye gutanga inkunga ingana na miliyoni 15 z'amayero, ni ukuvuga miliyoni 14,600 z'amadolari y'Amerika ku mutwe w'ingabo z'umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo woherejwe muri Mozambique. Iyo nkunga yatanzwe binyuze mu kigega cy'ubumwe bw'Uburayi cyo gushyigikira ibikorwa by'amahoro. Impuguke mu mibanire y'ibihugu zisanga kubona inkunga y'ubumwe bw'Uburayi kw'ingabo z'u Rwanda bishobora kongerera Perezida Kagame kurushaho gushyigikirwa no kwemerwa ku ruhando mpuzamahanga mu gihe arimo kwagurira igisirikare cye gifite ku mugabane wa Afurika ngo gihinduke igisirikare cyitabazwa mu gukemura ibibazo bihagaragara. Mu 2020 Perezida Kagame yohereje umutwe w'ingabo Ibangi ho muri Repubulika ya Centrafrica gufasha kurinda leta yari yugarijwe n'inyeshyamba, ndetse ari mu biganiro byo gutanga inkunga ya gisirikare ku gihugu cya Benin mu rugamba gihanganyemo n'imitwe yiyitirira idini ya Kiyisilamu.
Raporo y'impuguke za Loni ishinja ingabo z'u Rwanda kwinjira mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guha ibikoresho no gufasha inyeshyamba z'umutwe wa M23 washinzwe mu 2012 uvuga ko uharanira inyungu z'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo birego ariko u Rwanda rwagiye rubihakana. Tukiri mu Rwanda, ejo kuwa mbere ibitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali byakoze imyitozo yo kwakira umurwayi wa Ebola iramutse igeze mu gihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi wari uhari. Uwo mwitozo wakozwe hakirwa umurwayi waje agaragaza ibimenyetso by'umurwayi wa Ebola. Uyu murwayi akigera kuri serivisi y'aho bakirira abarwayi yahise abazwa niba yaba yarageze mu duce twagaragayemo Ebola. Uyu wari wakinnye nk'umurwayi yakiriwe n'abaganga bari bambaye bikwije. Abafashe ibizamini by'umurwayi babaga bikwije kuva ku mutwe kugera hasi. Muganga Immaculée Kambutse ukorera mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal yagaragaje uko umurwayi ukekwaho indwara ya Ebola afatwa. Twakiriye umurwayi wacu yaje atubwira ibimenyetso afite, babashije kumushira ahantu hamwe isolation, turimo no korera ibizamini kugira ngo tumenye ese koko niba ari uburwayi bwa Ebola. Nyuma yaho rero umurwayi wacu twaje kumenya koko muri simulation ariko ko yagize indwara ya Ebola. Dufite